Usamla lat par senram ubade President ka Khasi Student Union Jawai Circle haba ai jingkran ha ka jingyalang penshai bat ba hayaw musyang Jawai halor ka jingtawa ban pelong ketien sarkar official language ya ka ketien Khasi ha jala Meghalaya balakhat pelong da ka Khasi Author Society KAS shnat Jawai menta ka singi sajan khatwei terek uyayong arja punreu nakalyang ute usamla ulokintu jor ya ka sarkar jala bakan pindan kamno da ka ketien Khasi haba keran hapo ka ying darbar thau an ka jala khanang ban pin e daw ba dun pin e rngiu ya ka ketien Khasi hapo ka jala shu ula ong ladangi do ya ka khandau ka syap ka riti do stor bat ka ketien ka thalien ngila do ya ka jat penriu kumta ula khat bandan ka jingya tili lang ka wei bat bandawa jor na ka sarkar ban pinrung no ya ka ketien Khasi ha ka kernit ka bafra jang ka riti sinshar ka ri India Ngidon Shibun ki jat ketien hamanla ki shnong ki thau jang ka jat penriu Henry ka ketien Khasi kalong ka ketien ka bala ban yesul thu lang da baro bat la bindan kamru ya ka ha ki jaka pule ong usamla lat phan haba penkot ya ka jingkran ulakin tu ya ki nong mi khamat baro bakin sange no na ka jingkwa mentoi shimet ka jingparya jat penriu nevklat ya ka jat penriu Henry tu shim ya ka jingya teli lang ban let dawa na ka sarkar India ban pen urlong ya ka ni ka jingdawa jang ka jat penriu ulakran shai ka KSU ka ai jingkershan bapura ya ka KSA Nakasarkar India ya ketien Khasi ban penrung no hakernit bapra hakriti senchar jongkari India tek hendiat ngakwa ban pasat jungmon akan kapur kari ban kajai ban riu kindai hi ki kendai ka siap kariti karustur kaketien kathli ladangi duo yakine kamun ngiladu ya kasnap bakarpang jong kajai ban riu ka jongi Hoi nyibun ngidan sibun ki sengkur ngidan sibun ki niam ngidan sibun ki hima hendrai kajai mreu ngidan tangkawe nakata kadau ngakhot lang ya baro banginya tili kawe nakamenta banginya yang kawe bandawa nakasorkar ba kapendrung no mardor ya kene ketien Khasi kabangi yanang ban kren baro kabangi asau lang baro ban pendrung na mardar haknet bafra jongkar tisnchar jongkari India te nakaliang jonga ngakwa bandong tukum ne ngidan sibun kitnat kren kitnat tin haman lagi sinong haman lagi dong haman lagi thai hendrai kaktin Khasi kade kaktin kabangi pendan kam baro hakaktin katelik kabangi itu ngi asu thu kibangia tiblang baro ban kren yaka bat kumjo ngia penon kam hagi school baper nakata kadau ngimdai bandong ba ngi aper kata kaktin katlik hendrai ken mau ba kajai ban reu kadon tangkawe kaktin kabaim kabangi dawa nadu menshwa hadu khlimat kabamenta te ashwa bangan syam ngakan turu ya kasorkar kad bangi dengaap ya kata kejing itu nakasorkar India ya kaktin Khasi tasyam ya kena kabu ba pendan kau no hapa yang dar baru ban kren no da kaktin Khasi kom Khasi menta ban penada penerngir ya kaktin Khasi hapa kajela kajongi bat ketang yawai ngakan tu ya baru kinang mi kemen kenno kapharia kenno kakhwan mentoi simet kenno tang ban im yalade ban klet ya kari ban kajai ban riu hendrai to syem ya kani kabo ban ya teli melan ban lek tenro syaka sarkar India ban kan pun ulang no ya kani kajing dawa jong kajai ban riu te nakaliang jonge ban nak KSU hi baro kawai nado west jantia bat kaseng kemi hi baro kawai ya ya kani kajing kasian ke Bapura ya ka Khasi Author Society hakane ke JLT ke jongki na menta bandawa ya ka hok jongkari ban ke jepun riu tang na kini kinten ki bakan diat kublai si ajar ngo kublai sibun